Idemo pričati o Kad su cvjetele tikve, romanu Dragoslava Mihajlovića koji se i danas čita kao snažan, bolan i nevjerovatno živ portret jednog vremena, jednog grada i jednog mladića koji pokušava da pronađe sebe u svijetu grubosti, ponosa i prebrzog odrastanja. Mihajlović je bio pisac koji je znao kako da uhvati glas ulice, ritam običnog čovjeka i onu vrstu unutrašnje drame koja ne dolazi iz velikih historijskih govora, nego iz svakodnevnih sudara, ćutanja i nepravdi. Upravo zato ovaj roman djeluje tako direktno. Ne zvuči kao književna lekcija, nego kao ispovijest koja dolazi iz života. U središtu priče nalazi se Ljubav Rapče, mladić iz beogradske periferije, iz svijeta u kojem se karakter gradi kroz ulicu, porodicu, prijateljstvo, sukob i potrebu da se bude jak čak i onda kada čovjek iznutra puca. Roman nas vodi kroz atmosferu predgrađa, kroz sirovu mušku energiju, boks, inat, pripadnost i osjećaj da je život stalna borba u kojoj nema mnogo prostora za slabost. Ali upravo tu leži posebna vrijednost knjige. Ispod te spoljne tvrdoće neprestano osjećamo ranjivost, gubitak i tihu čežnju za načim čistijim, nježnijim i smislenijim. Radnja se razvija kao sjećanje, kao povratak u vrijeme koje je obilježilo glavnog junaka. U tom povratku nema idealizacije. Djetinjstvo i mladost nisu predstavljeni kao bezbrižno doba, nego kao prostor u kojem čovjek vrlo rano uči šta znače nepravda, strah, odanost i cijena pogrešnih izbora. Roman ne gradi napetost velikim obrtima, nego snagom glasa i osjećajem da sve što čitamo dolazi iz duboko proživljenog iskustva. Zato djeluje autentično i zato ostavlja trag. Jedna od ključnih tema dijela jeste identitet. Ko je čovjek kada ga oblikuju sredina, siromaštvo, nasilje i očekivanja drugih? Može li ostati svoj ili ga svijet neumoljivo pretvara u nekog drugog? Uz to, roman snažno govori i o muškoj časti, o potrebi da se ne pokaže slabost, o osveti, ali i o tome koliko je opasno kada čovjek čitav svoj moralni svijet svede samo na snagu i ponos. Ljuba nije samo pojedinac, on postaje simbol generacije koja je sazrijevala u teškim okolnostima i koja je često morala da bira između grubosti i lomljenja. Važan simbol u samom naslovu, Cvjetale tikve, nosi posebnu melankoliju. U toj slici ima nečega kratkotrajnog, nježnog i prolaznog. Cvijet traje kratko, a upravo ta prolaznost kao da obasjava cijeli roman. Iza svih sukoba, iza buke i bijesa, stalno stoji osjećaj da nešto lijepo i nevino nestaje, možda zauvijek. Naslov zato nije samo poetičan ukras, nego ključ za čitanje romana. On nas podsjeća da i u najgrubljem svijetu postoji trag izgubljene mekoće. Poruka dijela nije jednostavna, ali je snažna. Ovaj roman pokazuje da nasilje nikada ne ostaje samo s polja. Ono ulazi u čovjeka, oblikuje ga i često mu oduzima mogućnost mirnog života. Istovremeno, knjiga nas podsjeća koliko su sjećanje, porijeklo i mladost važni u formiranju ličnosti. Kad su cvjetele tikve i danas je relevantan, jer govori o marginalizaciji, pritisku sredine, potrebi za pripadanjem i opasnosti svijeta u kojem se emocije skrivaju iza grubosti. Zato ovo nije samo roman o jednom vremenu i jednom kraju Beograda, nego priča o odrastanju koje boli, o snovima koji blijede i o čovjeku koji pokušava da shvati šta je izgubio usput. I baš zbog te iskrenosti, roman ostaje tih, težak i dugo prisutan u nama. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.